Kardom PGR lapen VGR. Nasipin nanom sami PGR lami tum Karbi Anglong stop ta chini lo hadak parok tum do delo 10,000 jonam ni than ge plung nang ji la song bom sami don dak CEM sami fail det lo lang ge plung ni han sami la non sami tum che song bom lang bon sami che song lang on an ge la si la song bong lo pen bo sami la dak ni hanang pudun lo nang li ku bisi slam nun de lo PGR lama video sami isi hini che tek long lo sop mai kali bon sami kubi pon ma dak science channel la so science channel join ni system ni dak selam de bon sami la song bom sami ne pini banga sub sub sami yang tum han sami dak history lam sami thanam ji la pen kui posi tum lam ma pe penan Karbi Anglong tum chinda hai PGR pu tana starting cheng ko son ma abila ek pa pas ko son ma la pen kunat pen sidak nak pang cheng ma la pen PGR apen ya meaning ko pipihan masih dam ma la pen ko pisi tum kenang sot ma la hai an sami dak kemang hutum semen dota hai tapi ka chini tum dota hai athe tum normal am ni tum ke lai ke penan tum ke chini sik ong athe dak organizations la pen CM lai tum chini chot ji la solam ke asi solam sami pini ke cheng to ke judan semen tum lang thorno lang thor tum chini pojos lang hoite ka chini ne pe me AC nang tum misunderstanding ma sub sub ka chini informations bang anlong le po la si so full informations ka chini ke klar dai hans nang lang thorno la si video le pangcheng na dak history ma se du chinam sna si first itum chinam dia pram sam PGR pen VGR full from chinam snang PGR like professional grazing reserve pulau PGR lapen VGR bangke village grazing reserve possible masih isi reserve pagla solong leke ka reserve tanglo government pensi so bila eklong bo semen dak Assam government ben semen papas lo dak chot kali high court long semen so bil bang papas tanglo dak PGR long lia len lam ke asilam so andan china po bon semen tum dak first bang dams na full from the tum chini lo la dak isi reserve long le lo la dak isi tribal tum hanedi ke safe mante dak plantations la high kuri pan la high si private man mane dak isi tribal tum han along li si dak thik bilo asiang ton se chinyang po la so long le lam mang la lo asi ke pang cheng cheng mang la dak West Karbi Anglong semen dak kes itum ke bhong join ni si tum ka chini dun ma pina an tum bang chini thai lo ke cheng pen bot same ini normal lo tum ma ke la soci mane amek prang tum do la pen ke ka chini tum do la si British rule 1858 hud British atum mang la dak wang lo is in a company ke rule cheng lo India long si alang tum mang business cha kuri si bang so business man samya phi bang occupy de lo la dak India long sami isi business man si muni tu han mane choji bolte business man wang si don dak penan parok tum sami business na clan se wang si sonak taxi hosut man sami dak East India company sami dak India long wang pen simi alang tum dak AC company ma business kuri si bang lo so business kuri de pen sami alang tum mang la dak India long sami aphiman mang ke chirai de lo amina army defense do lo kaprek defense sami do lo song bom sami alang tum chirai de lo dak India long sami control de do India to han mang so control that alang tum si 1858 hor pen aki rule 1947 hon ansabi tum da independent long lo so independent ke long ke Mahatma Gandhi si palong lo mati di mayok tum sami chin lo si itum 1858 to 1947 aningkan tu teleli tum long 89 years an ke British tum se ki rule lo kwan ne bang ber ke dodung lan ki sung lo mata pora mayok tum sami chin lo bang ber ke dodung sung pik la so song bom sami lang tum sami British tum rule lo that pen ke api tum 1947 an ahud bang ke tum da independent long lo so independent long that pen sami tum dak ta chestong nang lang Karbi Anglong sami phi bang Samsung sing sami dak district 1 lo asi so district ke 1 apine sami first Mikir Hill polo so Mikir Hill that pen sami tum dak lulong sami theklong lapo mane dak lulong sami nampaknang lapo dak pbc lo lasi so Mikir Hill sami lar lo dak pini long sami tok lapo nasi so dim long sami Mikir Hill pen Karbi Anglong lar lo district long lo asi so dak Samsung sing di sami itum Karbi Anglong ke thek kre ba vida ta join ni si itum long direct state ang pidat pol first ke bon sami itum long state ang pidat po sami dak ke thek kre ka via join ni si itum dang ba ke dak state sami che deng dun edelo the state isi state lo te hem ka prek lo hem prek po se bulum di state man hem prek nasi itum hem prek lo mang ke la dak people si un edet ma ke dak hem prek lo mang ke la dak mane itum control nang po all together tum control nang po ang
si dak pilo te dak forest reserve non itum do bom son si dak penan se mitum control nang po land area border area control tek nang po map ching nang po la pen office long ke do ke nang sot posel sot bang sakuri se me hang pek lo the dak ke tek area vi ka chineng ji the isi itum Karbi Anglong control ji te dak ke tek area bang do nang la se sot ke tek bang e kom pik an as sam susing ti pen dak khorsing tarang tum se me tum chpat duglo ma se me sot ke tek kom hek lo as dak itum Karbi Anglong se me la sod bangke kone cepat duk pen pasami itum long wan dia da joinis asam to andar do dunang kok so andar do dunang kok bangke dak ke tek ria ve joinisi do dunang kok la the hotuman jong si tum chakha ke tum itumina si ke hemta dak state long sami tum chipang reng edaji dak economics ko so claim nang jima la pen ke dak data collections data asni ang to na ron sami to pelang prek sami dak fishery department education department la high minister sami dunang la sud an sami tum long komre mak tek komre joinisi sumpik lo so join ni pen same itum long le delo district si duduna kol so district pen mo pinam people product same implement stock lo as non pu same support same tum articles 244 is same tum chi hang bolon same the long le bo same so a ek pen same dak assam long same land rated ek in assam long same bill pa pas lo PGR VGR lama dak tum india long section 34 long same tok lo dak section 34 in assam forest regulations 1891 sia bill same pa pas lo mo same dak 34 long same tok lo protections of unsettled forest belonging to the government mane dak isi protections of the government pen handi dak sama tok lo no person shall make use of any forest product of any lands at disposals of the government and not include any reserve forest or village forest except in accordance with rules to be made by the state government in this behalf or as provided by the last sections of this chapter. Kasi last chapter long musim dak than mong lablo basi pulo mo sa mela dak tung chinam dak chapter 1 long musim dak lo ma joka muni tum stami da isia forest dim long dak pen ko ulai hor muten long le la pen ke la dak si la so long le ke la dak chirai long le la si dak reserve ar long le la dak village forest punon ma private forest pustami and only sidak sa toklo la si except in accordance with the rules to be made by the state government la si la support banke state government num sidak rules sa ka salam num si tok dak lo la si itum kaduko itin sa dak PGR VGR lama ke section 34 in Assam Forest Regulation 1891 si dolo dak Assam no so bill ro aron manang jip sidak isi land protect mane tribal area land protect han se me ban lo la det pen la so ro no si dak PGR pen VGR sa me bidun lo so dimlong PGR pen VGR sa me dolap pen sa me izum dak Karbi Anglong lama ke mane isi land protect pa si bilo song bong ben sa me alang to mang illegal dak biharist mangela dak itum no illegal migrations wang bom lo bihar tum chole biharist chot kali ka prek sa me dolo bon sa me la tumang kala dak PGR VGR long lia land area dak reserve area long lia long delong selang ma hen chikim delo dominate dat lo na mane do dat lo bo sa me tum dak sot Karbi Anglong tum chiniun de isi personal life do rap a join se dak mang chiniun de dat lo ma so chiniun de dat join is na mang chan bom ma 10,000 am yan sa me du ko as 10,000 am han tum ko so me plung bo tivet ke as so ke plung nem han sa me non step by step sa me dak en bom lo bo sa me so ken dam sa me tum ninga kha bang do elang bon sa me ko so ne process bang gelasi dak arleng thi tum slide ma chini po bon sa me alak tum sa me dak kuri bom lo pusi pulo la ko an tong hok ne hok ni mo future sila bang chini po bon sa me itum nong dak parni sik sapren ta dolo so dimlong sami la so pot tum chinyam sna itum protest long le ma tum dak Karbi Anglong lo si Karbi Anglong chat kali itum India ron aro teng se itum dak protest long so dak articles 91A long tolo 1B long tolo penanong sami toklo dak articles 19 lo main bang so articles 19 long sami itum peacefully real mane protest ke dolong la pen ke jong itum arms hele to la hai iri jakong hui and mon people te itum iri yang se ke itum protest long peacefully ke pasi dak articles along sa tok lo dak itum Indian constituency arono teng sa tok dak itum lak aron do bek lo tum protest long bon sa mi harap ban ke theng ke sap ke chok ha je me dulo lo so ke sap theng ke sap chok la hai ke bange la dak isi articles aron dam de bon sa mi la so DC han se me pupu penan sa me si non dak itum DC long sa me dak Karbi se do kok le ko percent dak che control dun ede lo pu ate DC po upon aron lang nam sna DC deputy commissioner sipulo deputy commissioner rank alang post bangela lo isi alang lo maintenance ye banglo dak district lo long sa melang ka maintenance je banglo mane isi bang tum lo aron teng choklem chok chip telang ka managing malo ban criminal tan kinam deng ye banglo la hai lo la si bon sami alang si aro teng ben sa me dak si kuinang po tami hane ada kamando tuhan ke petur pasak pa dong plo la isi control beselang sa me po bon sa me ada alu rona teng ben polo telang to maga loge ka kisme control neng DC dunge pulo asi
yang teman semi nin chim yang po DC tum nong dak Karbi Anglong makan nirola phang chup is cholom dak tum nong pinia DC bang cholo bos semi la so DC lang control teng la lo so so thak bang dak CM marleng thitum semi dolo dak home affairs tum semi me police control lo bos semi la dak CM tum ari deng do avikal tum si chin lo bos semi tum si control lo la pen la chuken lang da economics time nong semi tok so song bong man semi itum kwan protest sa non itum mang a time som paklang lo kwan ni dak chet thang lo itum nong chibor ipeng no pinang semi reng so hu dolo bon semi la tum an semi si ni klom semi lang than cholo cho an chipat duk jo ni si neb semi chipat duk no an ke bon semi ni de lo la si itum semi bor iponang pon an ke dak itum ko son si pinima samo future itum prang bang un der jip si ning thelo la si un an semi pressure pinang pol pen bor nyang po ko son si uning ma la dak tum PGR VGR long liam semi da so duk semi tum PGR VGR long liam aron teng tum chin lap te la nang puya rat sa belo si tum dak chini nang sot tum chini pate dak ke bang nang pu semi tum protest dun ret tha chini dun ret pate tum dak bang bang pa ludet po nang pu thap nang pu pru bereng cepas tu dun ret la si itum dak pini jite la so video semi ang tum an semi share tha Karbi Anglong tok nu ati tum an semi tum chini lap nang ji dak bang ke copy si dak PGR VGR long le lam tum hang jo la dak semi so hang jo la ma ge tum dak chun vek nang ji la pen chun vek ji itum jong si bor i pulte la si itum kaki semi non pressure pi junai la un an semi bor i ponang po la si so la 10,000 amnit atuan mang itum uthai vek nang pun hok pan sami thedak mang ke reserve area la pen sami isi dola itum Karbi Anglong long lege jor crucial to make the Karbi Anglong is a scheduled tribe area and only tribal have the right to acquire land parts the Mikir Hill District Transfer of Land Act 1959 asitum lo Mikir Hill samang dak long live silk by 1959 sepinilo asitum dak Karbi Anglong make long li nak nam dun outsider ting long li dak tribal amnit pen ka prek el dak long li nam long li pusi dak a ek lom semi tok dak lo nasi tum non pu semi ajak mai ka chiniam de pen long li semi jor pik lo bang khai tum han semi pat du long po business ba claim po nasi la hai an semi dok pik semi la hai lam chan lap te ding pil tum Karbi Anglong ke ak no ifung cho lab ya sonang nakho nasi ne so video lo magela dak than mai la lo isi munit tum nang pu du no joini semi la pen ning kan is semi nita selam de lo so video bang la lo nang tum support dun te me dak light am pinam la pen isi ba me lo jong sang tum sa na sa pradun bus tam me la dak bang science tek long ponji asi tum science ka ke semi bor ipona asi hope morning sike Karbi Anglong ta science pa development semi tum ching thudun po sining thelo la si pini video ba lo o pre video chitong thna